Mına. Ушул жерден баштап мынакей 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 экен, ушу менен. Ооба, мукалардан көрсөтөлү бүгүн. Ва алейкум ассалам. Канчадан сурап атасыз? 6 баш дедиңиз. 165'ten. 165 миң сомдон суралып атат. Булардын жаштары кандай болуп калат? 2 жаштыктары мына могу. Öyle tartıp koyarım. Мына ушул бир тууган сатып атыптыр. Базар кандай болуп атат негизи? Жакшы элеби? Сиз аласыз, сатасыз дагы? Алат экен дагы, сатат экен дагы. Мына 2, 4, 6. Доставкаларда уюштуруп бере бересиз, Номер калтырып койбойсузбу? 502. 0502 66 80 канча? 87 99. 87 99 экен. Чалып байлансаңыздар болот мынакей. Ушул жерде 6 баш бар экен. Şu kişiniki eкен. Туугандар. Ва алейкум ассалам байке. Жакшы, өзүңүз. Бугалар кимдики? Saat sürüp koy, ben seni bakacağım. Ушул Байкем ар дайым бизди көрөт экен. 2 бука 100 канчадан кетти дейсиз? 115 bin. 115 миңден кетиптер. Краска басып койуптур. Булар 125 binden aldım. Алдыңыз, буйрусун. Пайдасы чыкса сатат. Ооба. 125тен. Бирок сөбөктүү экен мына. Көрүнүп турат. Bunlar bu kadar 125 bin oldu. 125 миң болду. Базар кандай болот байке мына? Көрсөтөйүн. Ортобу? Buna bu kadar 126.500'den oldu buna. Кетти. 9 баш 126.500-ден мына красканы берди. 9 баш дейт. Байкем ар дайым бизди көрөт экен. Кел албай калган күндөр ошон үчүн мыкты кылып айтып берип атат. Рахмат, Алла разы болсун. Мына букалар. Буларны эми сурайбыз эми. Макул байке. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Көрүп турмуз. Мына байке өзү бизди көрүп турат экен. Мондай букаларды алынган, сатылгандарды айтып. Тартып коюн. Мына ушул байкем экен. Салам айтып койсоңуз болот. Açık aytып. Ачык айтса жакшы да. Үйдө кел албай калгандар көрөт мисалы. Макул, ийгилик. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 18 апрель 2026 жыл Сокулук мал базарынан букалар тартып көрсөтүп атабыз. Бирден лайк басып көрүңүздөр. Кайсылар? Ana 6 baş. 6 башты айтты мо жигит? Айтып кел. Макул байке. 6 башты айтты, анда биз могу Сокулукта навеснасында чоң букаларды тартып көрсөтөлүк. Кайсы? Мыналарбы? Кана канчадан букалар? Туугандар? 145'ten 2 tokol. 2 токол 145 миңден сурап атат. Бир тууганыбыз мына. Жашычы? Atlarını aytayım. 10 aylık. 10 айлык? 10 айлыктар экен. 1 жаш боло элекпи? Yok. 1 жаш боло элек дейт мына. Дагы кайсы бар? Ana moğlar var. Айт баала. 130 миң сомдон мына букалар. Байлоого, жайлоого дегенде, алып кирсеңиздер болот. Номер айтабызбы онлайн? Номер be. Онлайн. 554 0554 50 50 52 53. 52 53. Çalıp көрсөңүздөр болот. Бүгүн букалар азыр экен. Мына момда чоңдор бар экен. Мына чоң букалар. Ассаламу алейкум. Байкелер. Ушул чоң букалар кимдики экен? Sizden mi? Бааларын айтып койсоңуздар. Кана? Мого, Чоң. Баасы канча бул швейцтин? 165. 165. Уруктука болот экен, Чоң экен. Aynen. 165. Номер айтабызбы? Жок, сатылат. Ушул жерде эле сатылат экен, макул. Эгерде номерин айтса, подписчиктер ушундайлардан издеген болсо, чалып алса жакшы да. Ассаламу алейкум. Канчадан экен бука? Kimdiki? Sizdiki? 265 de. Yaşıçı? 2 yaş. Tazza? Şivit? Alatta? Tazza şivit mınaki. Üstü astı bir de iken, Bayke kançaga çeyin soda oldu şul? Hoppa. Ya. Kançaga çeyin soda oldu? Pazarda. Soda oldu mu? 240 verdi. Vermediniz siz online satasızlar mı? Жоқ, Бир эле башты? Макул, содаңыз болсун. 240 миңге берилбептир. Мына көрдүңүздөрбү? Могу буканы караңыздар, ана муну караңыз. Мына ушул байке 240 миң берип койду могу байке. Туугандар, мына букалар дагы бар экен. Монда ала букалар бар экен го. Көрүңүздөрчү. Ассаламу алейкум. Букалар канчадан? Сатылып кеттиби? Булар сатылып кеттир. Буларчы байке? Билбейсизби? 165тен. 165 миңден экен мына. 165 миңден. Чоң букалар тартып койгеним дегендерге тартып көрсөтүп атабыз. Сиздер үчүн оңой.
Videoga like basıp, divanda jatıp, kofe көк çaydan koyup içip görсеңиздер болот. Biz мына сүйтүп кызматтабыз, чылада жүрөбүз басып. Көрүңүздөр эми. Лоактарда чоң калар. Булар сатылып кетти деди. Ондайлардан бар экен. Айке, баалары канчадан экен, билбейсизби? Кимдики булар? Бааларын айтып коесуздарбы? 130'dan mı? Ha, 130 mingden deyip. 130 mingden deyip surap atat dostlar. Koldan gelişçe görgözüp verdik. Reklama için nomerler 707 388 350. WhatsApp yazsanızlar bolot. Бұл жақта дағы бұл қатарпақтар бар екен мындай. Жиптерді жаңлап қойыптыр, сода болған оқшайды. Ассалаумағалейкум айке. Бұлар алындыбы? Құнажын бу бұқабы? Сатылат. Құнажындар екен. Қаншадан екен? 110'dan деп сұрап атты. Құнажындар екен. 110'dan. Екі баш бі? Екі баш мы? Бұқа екен. Бұқа жақшы екен мына. О, бұқа құнажындар екен мына. Жайлау айдай тұрған құнажындардан екен де. Достар. Арасында ондайлар да бар екен. Онда. Қара. Бұқа қанша екен? Soğuk tuğu. Buna. Bağısı kança bayke? 110 mingge satıldı. Satıldı. 110 mingge satılıptır buna. Baykem şıtır şıtır kılıp atat. 110 ming. Bırak öte soğuk tuğu. Yaş buka eken. Moyakta da var eken bunda. Görelçi. Ne bul? Kunacınдар mı? Kançadan? 120 ming somdan kunacın. Bul kısır mı? Kısır. Emi kaçat? Yetke dağı o. Yok, kaçkan yok. Kaçkan yok. Kısır he? Biriyle baş mı? Bir baş. Bir baş iken mına. Onday. Acın. Nomer aytasız mı? Aytam. Ayt koy. 501 501 22 22 18 35. 35 deydi ha. Çalıp görüngüzдөр эгерде алам дегендер болсо. А бул букаңыз канча? 110'ga veririz. 110'ga бересиз. Канчага бербедиңиз? 105 кетті менен берілмей. Ерте менен. Жоқ болчу. Ha, 105 чейин чыгыптыр да. Бул жашы кандай? Bir yaş. Verem 100'ge gelse de verem abi. 100'ge gelse de berem deydi hazır. 7 aylık. 7 aylık mынан ондай. Номер айтып койбойсузбу анда? Онлайн сатасызбы? Ha, макул. Сиздерден сатылып кетет дейт. Ооба. Ушундай 100 болсо да беремин деди эми. О, алабуканы көрсөтөчү, алабуканы. Алабуканы көрүңүздөр, бирок нейси жок. Мына. Далматинец экен да бул. Sokuluk mal pazarı. Kaçıdan? Ekonu 95'ten beresiz. Buna iki baş var eken uşul jerde 95'ten berem dey. Azır nomerini surap bereyim. Biri targılsın mal. Ya. Tay bukanı deydi. Nomer aytıp koyuңuz anda. 0501 82 74 82 deydi. Karabalta da eken. Şunda iki baş. Buna bukalar sul жерде tezilip turat. Bayka assalamu alaikum. Kandaysiz? 115'ten sorup atasızbı? Kança baş var? 27. 27 baş var. Maşallah. Bunaki. Tezilip turat. Bu nomer aytabızbı? Online satasızbı? Neme kılıp atat. Şurada söyleşip atat. Söyleşip atat ha? Uca ketetiň kalam olup kal. Kançadan? 105'ten beri atat. 105'ten. 27'ge. 27'ge. Maşallah. Aldadan sanayız. Buna modan. O sarıdan sarı. Sarı? Cip durat bak kızıl cip. He. Şu kızıl cipti görsetiniz. Mına. Geliyor. Uşul жерден баштап мынакей 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 eкен. Ne uşu menen? Ova, tuppa tur aytты bayka. 115'ten 100 ondan berem deyt. 105'ten berбей атат, ha? 105'ten beri becet. 105'ten berбей жатат. Rahmat, sodаңызды берсин, ha? Mına şunda. Nomerini alıp vereyim desem nomerini aytпады, satılат. Assalamu alaikum. Bu kadar kimdik iken? Алейкум ассалам. Кандайсың? Жақсы. Қаншадан болып атат бағаларын айтшы? 110 деп атам ака. 110 миң сомдон суралып атат. Жаштарычы? Полторашкалар. 1,5 жаштықтар екен мынакей. Там пенсионер есть, который на пенсию вышел. Мынакей. Номер телефон? 0704 0704 43 81 81. 43 81 81. Ушундай бука торпоктордон алам десеңиздер, көрүңүздөр мынакей. Мына тугандар, караңыздар.